Come back again with me. Nih, lihat nih. Lobster kerang ya. Kita cuci dulu guys, sekarang makan lobster ya. Yang digodok. Jeung mama teh ya awet. Toko dia. Order jeung mama teh. Hah? Tuh nya karena gepres. Di kamera mantap jiwa ya mah. Di YouTube coba turun bapak sok nonton YouTube aja tak. Mantap euy tuh dagingnya kan lepas kan pada murudul dagingnya ya. Itu kan baik dokumentasi. Iya. Kan baik kan bisa di ini aku masuk ngedit. Iya, sama manis telur. Udah Pak. Nyampak ini teh nyampak. Ih, mantap banget. Cuma dibungkus pakai plastiknya mah. Ini mah no, si teh. Nah, lobster tuh.
rasanya kayak iya teh nyoba. Kucing. Kayak kucing rasanya. Piring mana? Ya, kau isi ayam. Hutang dabo ba? Mending masak sorangan, nuk ya menyepak. Anak-anak sesuai selera. Betul. Hah? Kolesterol. Liur. Mangus ganti Pak. Ayan, dua na keresa, hindi ko kumama, kami kabalikan na ayan. Tuloy din. Ito? Pag-uwi na. Munang guys.